Cavite for decade duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Hintay pa ba namin? Kultura tayo, literatura nga Ilocano, babaeng sa miwing itipuso, sunata nga Ilocano. Arubada kami, ada kami, manan nga FDG, amang liliwat ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panagin inanayo, kabayatan nagtipinatek, tay nga Ilocano. Siyak ti manang June, siyak met ni amak, Cavite for decade duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Adda kami manen karuba with your Manong June Seriales. Ken kanakanyo dyan Mark Pastor Para iti talong oras sa napnuan pa ng ipateg, tibukod tayo sa Rita. Programa nga mangrepet kada tayo nga Ilocano. Nga namnam sektis isem, Purpur ngiit kargarakgak, ken istorya ti kababalin ni Ilocano, babaen ti sonata ni Ayat. Ken biyag Dito'y laang 97.7 Sweet Radio, Santiago City, nagsamit. Arubada kami, ada kami, manan nga FDG, amang liliwat ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panagin inanayo, kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Oh ha? And, ano pitcha na ito balong? 19 Okay, it's the 19th day of August and 10 days more to go before your birthday balong. Advance happy birthday ken ka and Thank you very much. kada kadi iso aman na po nga agsel celebrate the birthday na itata. Happy birthday kada kayo. Bulan ti Agosto Kas kumadyi anak ko idi 16 August 16 belated happy birthday balong Justin Fiel Pastor Seriales from your family. Ayan kat of course agdamamot nga celebrate ni Manong Daniel Oy Cabal sa Jai Hilaw Birthday Hawaii. Kaya't kung na kita'y ni baga na ay kablawan ta kano and of course give him a song ate kay kayata na unay. So damdama ulitin ta ulit nga basahin ta among hantapay nga naka-online as well as kini Kabsat Kathy Cabal Salvador of Hilaw Hawaii matlaang kat kuna nagat sagutan tanto kano damdama ti sonata. So from the 4-decade duo Manong Daniel or Danny, happy birthday kay ka and may you have more birthdays to come and of course kata kita'y manariman niyang bibuyad ta California. Yan kini Kabsa Charity Lianes, Kente Balasang na ni Charmel. Di manang Eileen, I guess she's watching right now. Tatalaang maka-online iso na ta sa Vanity Time di Canada. And watching from Malaysia, ako na naman ni Mary Jane Padilla de la Cruz. Para ko sa manong tatay mo ulawak Mildred, di pa ako para adeta nga sunata kada kini maul ulaw nga di agtal na agtrabaho. Apo malagit ko di nagtukaran tayo di Biyernes tirabi Iso laki di mo ito na yan. Iti agpapanag nga request dan sa Jay Sinili. Ayan, thank you so much for inviting us. Ayan, and of course walang kamatayang maulawak Mildred. Diyos ko agpapanag nga naulaw aming nga tao apo. Pero nagmayat ti pa nagsala ta talaga. Wana. Pala-pala yung dalawa na ya. Good afternoon to Josephine Valdez, si Jay Hong Kong, and Isabel Israel. Ayan, she's also watching. And kada kita doon pa apong online. Kat sakbay nga itutuloy tatik ko mablaaw. Sagutan taman da kita taga Hawaii. Han, aji pa kung ano na, Jay California. Ini Kabsa Charity and kada kita iso amin nga familiar na dita. Dati man ti request da di ka mang duwa-duwa. Ngarod!
Diyak maawa, ti ipapanaw mo. Diyak maaklon, iti umadayo. Apay ngamin, anapanunot mo, ti agturong lugar nga adayo. Diyak maitur, ti naunday atsyempo, iti kaawan mo, biyag ko ti matang ko. Tanu ko malang mabalin, agsalang kabaro kong utap ng rik nga ek, barat pamatay mo. Di ka kumayat ko amang dua-dua, iti kinapod no't panagayat ko ken ka. Ayat ko sumangkat ka kumahal, tama iliwag ko na iken ka. Thank you, SDD, for the song from Liana's family. Diyak maawa, ti ipapanaw mo. Diyak maaklon, iti mayadayo. Apay ngamin, anapanunot mo, ti agturong lugar nga adayo. Di ka kumayat ko amang dua-dua, iti kinapod mo, panagayat ko ken ka. Ayat ko sumangpet ka kumahal, tama iliwag ko na iken ka. Di ka kumayat ko amang dua-dua, iti kinapod mo, panagayat ko ken ka. Ayat sumangpet ka kumahal, tama iliwag ko na iken ka. Siyempre, sasang po muna naging text messages and thank you so much Apo for texting ket mangipadoyak-yak nga adong talaga titundungag nga pasensya kayo hami nga mabasa amin ket patipay ditoy Facebook adong malatek men mensahe. And good afternoon to Kabsat Gemma. Yan. November 20 tinaga na ditoy Facebook and kung ano umay kat dito I'm expecting you to be one of our guest performer ading ay Kabsat Gemma. So if you have time alas 2 hanggang alas 3 kaya na ka nga makadua dito and ading Ella Banadero of Hong Kong anay bangal daw kay kakan kasamat kini kumare Inocencia Marcelo kini Rodel Abad pa-request karon detay agnanayon nga ayat and igreet tayo man kano dagi taga Santa Rosa Laguna from Laguna man dong may giatray man Bisaya man ako from JR and Juliet Adon Arizo is watching from Korea ayan and Tonette Javier, request ko man tayo agbakada akong ayat ko. And of course, our kumpare Candido Natividad is watching. And Cheche Ganardo kumpad. Aduda pa'y apo, madimi mabinsi-binsi rin. Congratulations to all athletes of Ramon District coming from Inocencia. Ngayon mami pa'y amu, no niya dagiti saada. Pag imanan daw ang pegro, dagi nagtukaranta ka dahil tinapalabas nga... dagi taman, tiket ko nga balik sa balong talaga mga kalabas. Aldaw. Aldaw nga income nagtuktukaran apo. One, sa Jay Siniling, family... Ay, kaya dara. Mga data kumita De La Cruz ba? kanya. Tapos, ano dyan yung pilido na Jikuan? Lalaki? Apo, takan yung kontrata. Awang garod.
Kan dita anyway, di Kalman mat dita San Isidro, Rizal West. yes, of course, Ayan. Dahil nakad-ato nga pamilya. when Ti the Mariano. Mariano clan Grand Reunion. Grand Reunion ijay Talaga mo. Nabilang mo amin di soda di Kalman. 106 da di Kalman. Oh, Yes. si Blay. 106 da. Di may nga pamilya lang. Hana, amin da. 106 imatent one. At attendance da di Kalman. Aya. Coming from Ma'am Irene Mariano. Mm. And thank you so much ako tegtultulay may kaupat sa dayjay okasyon nga tinukarantan. And good afternoon kuya yo, ay kuya kanyayo kuya nga duha. Ken aminen nga bibuya ateman mo ulok Mildred manong agyaman from May Feliciano. Oh, dito mo text line. Good day po para guys man please adding June and JMT ka Ilo Cantula. Para kin Oscar Joy San Diego, California nga kaawid na from trabaho ken agdingdingeg tata. Thank you. Tinumber na kat +6391. Pilipinas dahil tanga road. Oh. Anyway, Para na pa dito. Gandang tanghali FDD. Greet ko nga po mga kasama ko dito sa bahay na nakikinig sa number 1 ninyong programa. Wow, launa. From Reuben, Erica, Heidi, Jairo, Raiko, Miho, Raven at sa aking asawa si Ricky. It's me, Melinda ng Wigan Cordon. Request ko nga ko yung version nyo ng Driver Another World. Aro, datay nag-request ka Iliw Cantula. Ken ka dito sa amin ako. Mildred. Damdama day jay. Katang pwede pasit nga emotions sa dito aglawlaw ta. Kanito manen ti ipapanaw ko sam itayan ayat biag ko tinat ar-ara paapen parat arakop mo lailo ti pereng mo kentay pudot dagiti bisong mo ket nagtaeng to'y sipit ko kailiw kantula biag ko sikat salda rigati mga klon angem masapul kun pumakada kailiw kantula ingingunguten ka di kantuwag tanda nagtag subliyak udita benna adat panunot ken puso lagip tinapalabas mo masasail malmaldayan ka na yung to'y barukong ko ngem at dalat taragsak na itimpaay mo ayat anapod no ingat kanibusanan to kailiw kantulan biag ko sikat salda rigati mga klon angem masapul kun pumakada kailiw kantulan ingingunguten ka di kantuag danda nagtaag subliak dudita den rignat amalmaldaang jakpay kit din makaaddan nagdagsentoy baruk ungku asikat ket inak panawan nasya at apanagdana anat non marisken rekta jak mapukaw panunot ko pintas mo anay paduma kailiw kantula biag ko sikat salda rigati mga klon angem masapul kun umakada kailiw kantula ingingunguten ka Talauna ya. di kantuag danda nagtag subliak tudita denna
Ayan, kadagadi online na lang. Good afternoon and good evening mo dito Hilo, Hawaii. Thank you so much for tuning in. Manang Elisa and of course our warm greetings to Manong Daniel. Again, happy birthday King Kuana. Kailiw kang tula, biyag ko sikat salda, rigati mangaklon ang masapul kun pumakada. Kailiw kang tula, ingingunguten ka, di kanto agdanda nagtaag subliak tudita den na. Kailiw kang tula, biyag ko sikat salda, rigati mangaklon ang masapul kung pumakada. Kailiw kang tula, ingingunguten ka, di kanto agdanda nagtaag subliak tudita den na. Okay talaga mataya iti maulawak Mildred iti sulang basbasa ito'y request. As in, nakatadod nga mga yat. Apo, dito nga sunata. Akat isung orti sa runumi nga kansunan. Ngayam, bumasa kami pa kadagiti mga blao yo. Kuna na dito ay hello DJ. DJ ta kano balaw. Good afternoon kablaaw man DJ di Family Cortez ijay Damaquag Santa Lucia Ilocos Sur. Maraming salamat sa inyong dalawa. Kuna na ni Monica Cortez and of course Juliet Adona Arizo. Idol na idol ko po kayo. Di po ako nakakatulog hanggat di ko po napapakinggan ang lahat ng mga songs nyo. Nagsiselos na po ang asawa ko from Juliet Adona Arizo. Oh my God. I get Wala kayo? medyo likang basit ang nariga mo at no isakripisyon ti panagapayo kay nila kay mo. Anyway, kablaaway mo nila kay mo kat sabi ko mata maawatan na ka nga dati sa bali apo nga maited iti music. It will give us peace of mind lalo no dati trouble tayo kan if you want to look back at the past kakatingkem na dagiti sunata nga mangipalagip kang kadagiti na sasayaat nga banbanag ket naawan ti music iti biag tayo kay lamon bakahan lang nga maulaw ni Mildredan Ate ni Berting. Makaniberting baka matalimo daw pa yan ayan kagungo ni antisuping no kasta ngarod anapin kita dumatang nga pangablaw nanting Gemma Tamani kuno na ay kuno ni suping ay ading pabati man tay barok iti happy birthday ni Benedict Esming Tamani. Wow. Happy birthday anak ko, agpayambagkawan, kuno na mag-aral na mabuti. We love you till the end of time. We love you. Kana para kasi man kano tay maulak Mildred ta maulaw kano. Isuna, thank you ading Ken Kuya, more power. Okay, dumanon tayo tita. Ayan ket apay in text mo di mabasbasaan ko na agor ka tabasaan magkano kuno ni manang ko. Ada nga may nag-text kanyak tatay prior kuno na toy agor ka draft kuno na. Sige agor ka. Watching hi ading John and ading John Mark na kantaan nyo mo daday tagay tay sagad ko kini Ilyo nga lakay ko kasama kini Kapitan Modesto Kalugay Bob de la Cruz ken amin nga tumatagay dito Villa Carmen Villa Carmen ay Villa Beltran ay naulaw ka na Uncle Gusting. Toy kumabkablao nga manang yung Rosie Navarro mangipatulod ak to tikang kanoy kanyayo ko na awan ni na yun laang. Anyway, thank you so much sa manang Rosie. Okay, damdama kansunin mi data for the meantime. Sagutan mi man pa apo dito sa nga pagayam tayo DJ Hilo Hawaii nga before nga dumteng ti aldaw ti kanakasangay nag-text na kitay mangipatpatik kuana from Kapsat Cathy Cabal Salvador ko na brother ano di batiin ti Ilocano manen Kablawan mo kapsat ko nga Daniel iti ina panagtang iti may ka 60 nga taon na dual citizen trayo Filipino nagbaling American citizen tata senior citizen tatan and he's about the agavail is una kadagiti 20% discount on all department stores ang kuno nato day Wana the discount na talaga
Anyway, happy birthday nga kabsat ay Manong Daniel from Ford de Cadua, of course. Kaya sabi ko matama ulit, hindi pa nagsasarak ini sa Jai Bagnos. Baknor, I should say Baknor. Ayan. Kaya Hindi, di ang iso na ya? Ah? Saan napansin ni Dinangkel nga din nyo? Ada, kaduada, si Aya? Kaaman man naglip-lipat. Kangaro, dati Kamat sunatang ipa, ay may kada kayo dahil Hawaii, and thank you so much, iti panang tarabayo kada kami, hanlang ati programa, no dikit iti nagkagayam tayo. Is, titira ka da? Atoy. Kabsat kasi tinag-request. Okay. Willingly, I fell in love with you. Willingly, I learned to love you too. Though we both knew that it was wrong to someone else, we both belong. We fell in love willingly. Willingly, I fell, although I knew. Sweetheart, I knew the same as you. So if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. I love you, And I love you too. I want you, And I want you to. But if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. I love you, And I love you too. I want you, And I want you to. But if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. Okay, that's it once again. Happy birthday king ka, Manong Daniel. From Kapsat Cathy and of course your wife Elisa. Kat atay request ita ka Villa Beltran na po nga mangipatulod di kang kanan dito estasyon. Kaya para katagiti manangginom. Alawan mamarta ako, no di malam may uminom ako. Uray tanal paskun ti ubrakun, natari patukun jay taltalon. Alawan mamarta kakun, narwam akun nga outside di kulambon. Uray tabagi mun takukuamon, narwam akamat maturog balkon. Ngemuray do bangking pagnakon, japay amon ti ayan kong alubong. Di ula amon no apay tukot itungad ko tata, nangiwat abakat ko. Tagay alipay parita, gay gayak pay, magkabigbigat pay. Tagay pangikat ko itiliday, takas lamet awanen serbig jay balay. Tagay alipay parita, gay kayak pay,
makakansyon at pay. Tagay ipapasko tumagay, tani bakit sermon na di agsarday. And of course, pa-request man kano. Pag-greet man dagiti car wash boy ng Shine Tech Auto Spa na silang booking Nash, Romy, Danny, Brian, Ben, Vincent, Tenten. It's me, Omar ng Santiago City. Pa-request ka natin maulaw. Ngemuray no mamartag akon, nakaturpos matagiti anak kon. May salang iti parikot kon, taydak ka lang iwat ni bakot kon. Daytak gapuwa mamartag ka, tay di pa nagsarsarda nagputputa. Madilaw mo amin ket madilaw mo isu, nga arak lang ti katukan mo. Tagay alipay parita, gay kayak pay, tagakaligbigat pay. Tagay pangikat ko itiday, takaslamat awanen ser-serbijay balay. Tagay alipay parita, gay kayak pay, makakansyon at pay. Tagay ipapasko tumagay, tani bakit sermon na di agsarday. Datang nga sonata nga naputar ko. Ayan, talagang very realistic. Pero ano ti mensahe na kapsat. Kuna nagat, uray talaga paskon. Kuna na, dagiti obrakon sa jitan talon. Napaturpuskon, dagiti anak kon. Kaya siyempre, kaya nagyan akong te outside di Colombo. Outside di Colombo tang amin, at dagiti babae nga di na kaya ti angot ti ara. So, maturog iso na jarwari. So, nga kuna na, agan naruwa mamuta nga maturog ti balkon kuna na. Anyway, uri man di ko maapo mamartag da kita lalakay tayo kung nanatakot hanyo ko mamot apo nga baybayan nga makalampre da nga maturog tarwar aklon ninyo ti kinatao na ta maaklon na mo ti kinachismo sayo so nga kasi give and take lang ay ka no si kalati makakakur kay kayatan aga nahanganap sayaat aga give and take aklunin natin kina mangutang mo iti beauty products aga aklunin naman umutang ka jay Avon aklunin naman iti kina aklunin naman iti kina mamartag na kablawan tayo mag-MC balay tayo okay hanga mabalin nga hanta kablawan di balay ni Mrs. Ko Juvie Pastor Seriales hantang on the way dito nga ta. In a little later, maybe she'll be coming here. Ayan, antabayanan yung tapo, Shine Tech. Sabi ko mata, ipila yung mo, dati lugang ko may agpakaruwas ni Bakit. Agpa engine wash nga kunada. Engine wash. Engine wash kan body wash kan vacuum wash. Vacuum. So makitaan nyo na dati karuba ko na natabo ko na data inoba. Ay ka unaan nyo mo tan at iti. Ita kayo nga dungwag no kayo ti radyo. Ita lugang ko. Anyway, good afternoon na kaming katakayta. Apo, Villa Carmen. Nalpas ti Shine Tech. Villa Carmen. Di katugan na Natividad Pastor nga agnanayang afog timplalat ti kape. Ito nakasing nga katugangan. Ayan, di ba? Kan naka-aritos latang. Kung ang arot ka, inang, hingkagpilit aritos mo DJ Ramon. Diyan imanang ko nga Gina, okay lata bayadak. Basta si katimapan mga halak ko naman. Ayan. Agpili ka DJ ko na. Baka no tikitaan na mo kaya bracelet nga ikabit ti lapayag. At mabalin mo pagigaman ti noog sakay ka ti tren nga. DJ. Pauna yan. Luwa, ipispiso no kaya pistaan na dati ayaw mga sa nga ring kasi kadakti kaya nagdagsing ngayon. Anyway, so inang nadumdum ka mabaling ka mapan mga lamang kita ti Aritos. So talaga nga naka-Aritos ni inang opan na gududon ta. And of course kita anak ko John Feliz, Jason and Justin. Ayan, and J. San Sebastian, to my ever dearest father. Ayan, nagpabigsa kalata, Tatay Felix, pilis ko na dali kay kani ating ko nga Annabel nga apo iuldag na kano di kusina ingana makaturturogan. Ayan.
Ano pa? Siyempre, di balay mi mait. Ni nanay ko Lourdes, ni Mm. bayaw ko nga Antonay. Kini Kini ding ko nga an. Ken ada siguro mata magplanplansya diay. Nintailin siguro. Ken Jeranyag, Krabahal family. Hindi ka bagya dita. Ngag ding latan no kan sa kano. Inidip ko mo ayan, agar kata iyakar ko di bangir, aja ngamin ti adiji panuno ko. Poya, kan amin ngag ding dita palengke. Apo, mano nga palengke. Tire Ramon, dita Santiago. Digiti drugstore nga nakatutok, dita grocery store, dita... Drugstore nga talaga. Kasi di napalabas nga manong nga kasi. Doon nga Domingo siguro, gimatang ta farmasya na baro. Dita na itapat ti mini market. Nakatune in damot ti 97.7 pero nalpas yung programan. Nalpas iti. Kaya na so, nagdingig na nga talaga. So, thank you so much ato, ta Farmasya Navarro, dita... Batog ti mini market. Mini market. Yan. And of course, itamat New Liberty Store located at first floor. Ground floor kung nakumaya ti Heritage Building. Dagiti babae apo, dagiti babalasang, dagiti babaka dita. At kanya nga talaga mga 360 degrees ti isem na sumungsungatan. And of course, giving us a very nice discount. Tatay gimatang aman iti chessboard. Nagdakkel ti inikka da. Talaga mga isagatan ko na da. Oreno sang apulo laang a pisos ti bagay min basta dati malakwan. Nada kita man laang aya apo. Talaga nga. Thank you so much kada kayta for loving for a decade duo. Ngaroda sakbay nga request na dito man lang. Request da dati sunata nga maulawak Mildred. And of course, this has been the most requested song kadagiti pag tuktok karami apo. Awan sarday na nga maulawak, manipod rugi inga na malpas kami. Ti-request da po maulawak Mildred. Ngarod. Kantay kapintasan, na naglabasig day tarupam. Iday mo, anaahitan, sino katampi na ugadam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan. Tidakis nahan nga nila kay mo, tiin ka isagsaganaan. Aanet nga tay makibibiyang, no isuti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kakit na yunam, sangulikod pa ekstensyonam. Angin ko maisardeng mo kuman, talakay mo alipliputam. Taisuti ng aklon kanyam, idi bardang isit kapailang. Ay maulawak sa Mildred. Jakmeten mataros ang tigtignay mo analimed Mildred. Unak no tay ka den nam asawa tiin ka ipagpatek. At talaga ken kandi ka paila amarmarnet. Idol, pagriman ni Mrs. ko, birthday niya ngayon, 19, si Gina Licodin. Licodine. Ano nga American? Licodine. Kung na siya, pa-request man, dito din na... Ay maulawak sa Mildred. Jakmeten mataros ang tigtignay mo analimed Mildred. Unak no tay ka den nam asawa tiin ka ipagpatek. Adalagarot ken kandi ka paila amarmarnet. Si kantay ka baknangan tila dat pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie kargana ta timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, dimpay pulo sa mapagserbiyan. Kasta lang aruden niti ubram, balang kantis kanto pailang. Manang ko adda pay oras mo, at anangin day tabiyag mo. Maan-anuno nang isip ko dil mo, when no narasay takid kiday mo. Tinapateg may sat lakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. And of course, do not ever forget to like and share our videos. Awa na. Kita apo ti pagragsakan mi matan na ket naimbagal daw
Apo si kaman ti bumasa dito sa aman dito text line ta medyo dadakol ti sura na ta. Sige. Ayan, sige, bumasa ka dito official. Hello mga idol watching from Bahrain, from Cecilia Espiritu. Pa-shout out po mga idol from Julius Rex Federizo. Ayan, Auntie LV Balduino is watching. Belated happy birthday, Auntie LV. Lodi, pakantaman tayo. Paborito ang mga gold digger. Salamat Lodi from Roniel Bucaneg. Hi Karuba, na yung panggaldo tayo amin. Watching from Hong Kong, from Evelyn Cabisares. Ayan, and good PM, Sir Jun and JM. Kablaawa man amin yung dumdumgag. Dito na lata ka programa yun. Dito Villa Florentino, Jadino Eva Vizcaya. Ipatukar yung man dito maulawak. Agiyaman na kinit na kakalpas lang. Nakadumutan. Sikan natin na ipablek ti number. Pablek. Okay, manong kablaawa mati family Mateo dito Purok 2, Barangay Sinili. Kablaawan naman ang ko Joanne, Josel, dito Judy Ann, pati Jay kaanak nga sulpong iso ni Jorens, dito yung ng kablaaw, Jerwin Mateo. Kantain niya man ni Auntie Sofing, isagat kini mother ko. Aha. Ko naman ni Lovely Mark Julian. Hello po mga idol watching from Dammam Kingdom of Saudi Arabia. Ko naman ni Jerry Pabiling Jr. Proud to be Ilocano. 7 Simon Manong watching from Riyadh, Saudi Arabia. And Sir Hermie is watching. Good afternoon. Inabanggal daw mga sir request man datay Mildred, it's me manang Josephine Hasmin dito barangay Gulak, Difun, Quirino, and of course may sapay na impanggal daw kada kayo amin nga agdangdang kablaaw man apo ni Auntie Asbit ken Mayan Kyle Anasudi ang agdangdangag pati ken ni Mama Leia, Mami Luvi ken ni Daddy Daa agububra dita Rizal East, San Isidro, Isabela, di ba? Di dita, di Rizal West di pananta. Pero kaabay lang yan. Kaabay lang. Siyempre East lang. and West. One. Kung naman natin Digna Lanusa, happy Sunday, pabati naman po ako at lahat ng family Parong sa Alicia. Salamat po. Okay, good day Kuyang June and ating JM Kablaawa man tinaimbag nga panagkasangay ni Ferjan Sembrano itang aldao ken nilakay ko Dong Gulies nga madama nga agdingdingeg jay puesto mi Tayman Sukisok idedekar ko kini Kuana. Thanks and more power from Dimple Day. Naimbag nga isa sangbay Justin. Ayan, Barok. Ayan. Balok, may kamanag parang dito. Ita kumablao ka mamot. Nagadagay siya ng birthday di birthday. Halika na anak ko, please. Come on. Sige, basak pa beet. Kuna ni Marites Ursia. Hello po, pabati lang nagpartak mo. Nagpartak yan. Kuna ni Mark Peralta, pakablao mat kuma. Apo kadagiti Peralta family dito San Marcos, San Mateo, Isabela. Ken Naredo family dito ay Pampanga City. Agyaman apo. Okay nga Rod, as requested, tayo anti-soping kano and this piece is dedicated to all teachers. Apo nga awan sarday ng agdungdungo kadagiti anak tayo. Aglalo kadagitay badina piman masagay sa itibuok nanti kinado ti ubranan. Lesson plan dita, reports, and then consolidation of grades. Sa danto pa ibaga nga, favoritism. Anyway, kadagiti mamaestro, dahil nga sunatakat para kanayo. Ay antisuping agaapan dagiti upubing at ang tumanen nagipulong tunpan nagaawiden sadakan tuman salangaden dagiti naganaken pimang kapayan si kantuman tidakesen ay antisuping rabi insimumulagat kapailaen lesson pantes papers can quizzes ti sang-sangwel sagatan tu pay apaen unadan tu a favoritism pati ni principal ayunan at naganaken ay antisuping unay adungdungon ti ukubing tay awan balon na pagpasaren no da agibit ket ay aywem intong isudat ti makelen padri na kanto pa'y manen isalda munta ATM anti-sufing ay anti-sufing mas masetas man tiing kaubraen day taaro bayam nagranyag ay
apalak paikit din lupa nagseserek bagkatem si papaso abunagem samtula iwid no nagtengen bakasyon katawa ka ha ay antisuping di kasamet makasagay sayen kasla kala nakapso paparaw asumanao alae munti native amanok pangagas mo taban-banog pambaram tuna mangipasaday to'y barog ay antisuping unay adungdung unti uubing tay awan baron na pagpasaren no daagi bikit ay aywem intun isu datin makelen adri na kanto pay manen isalda munta ATM antisuping ay antisuping unay adungdung unti ubing tay awan balon na pagpasaren no daagi bikit ay aywem intong isudat din magkailan padri na kanto pay manen isalda munta ATM antisuping ay antisuping mas masetas man tiing ka Makapangigtid ka man. Dayta arubayam nagranyag ay apalak paikit din lupa nagseserek bagkatem si papaso abunagem samtula iyuid no nagtengen bakasyon iyawid ko na kuma samtula iyawid no nagtengen bakasyonen Kanina ka pa eh. Ha? Ay, amo mo at no, damdamo ang kantaan ti live ko. Medyo talaga nga matirator. Ti nila sa nagpartak ti pa nagpronounce na. Iuwid ka. Iyawid. Anyway, that peace goes out to all our beloved teachers, mentors, professors, instructors. Ayan, nga naano sa apo. Nga nang tantanab kato tayo amin. Tanaw ti teachers, awang kumapulos apo. Iti Amo tayo. naragragpat tayo ganam amo tayo ti lubong because we are all empty vessels na kunada hanga kabailan nga isuro amin tinaganak dayta iso nga in our own little way. Thank you so much dear teachers. Yes. Kading kaya timbang aldo yung Kuya John kan JM greet kuman ti taga Aringay San Guillermo kanibakot ko nga jay Cheers Smart Main nga ni Deborah Grace Aquino coming from Jonard Aquino ti Purok 7 Divisoria Santiago Zore. Hi ading JM na imbag nga Domingo Yoken Manong John dita kablawak man tay darling ko nga ni Lorimel Millanes. Thanks ating request man tay sabon. Thank you. And happy and blessed Sunday from Plus 85. Ganun sa wana kapag Hong Kong daytoy. Karon po watching from Hong Kong. Agyaman kami mananti pananglilingayo kada kami around the world. Request mo man ito tete Mildred para kada kiti pamilya Kiomongan family, Curva, Pamplona, Cagayan at sa anak ko na si Alvin Roy, Kentay pamilya na. So thank you so much for watching us apo dito Hong Kong. Unfortunately nalpas mi nga kinantatatayan. And here's another one. Plus 85 kuya kan ading ko request ko man tay ure awan kan watching here ko agyaman na kuya ako di nakakabil no sino iso Ana di ure awan kan without you nga tadayta siguro. Good afternoon idol, pakibati po ng 42nd birthday kahapon ni Kuya Edwin Tiksay. Salamat sa lahat ng dumalo sa birthday kahapon batch 1990 from LSR especially kay Mami Piang Agkawili. Request ko di alas 3 bangon from Marilu Tiksay iti Purok 7 San Miguel. Kuna pa ni Nomer Kiming, Kuya JM, pakigreet kami dito na nagsyashot. Kasama ko mga kaibigan ko na sila Cesar, Kambal at Deo na lasing na. Pare kasi yung antisoping kung meron na. Kasi wala nung nakaraang linggo. Yan, katatapos lang yung antisoping. Yeah. Salamat mo kanya. Kuya JM, pakigreet po si Jeric Guillermo. Birthday po kasi niya nung 17, taga dito sa Mandela, Quirino. Happy birthday, Jeric Guillermo. Okay, nag-request tayo ni Kabsat nga Gemma. Actually, kung nanakat next week kano iso na makoma itoy. Kat madamada kano nga dumdumig amin, di jeta tayan da. Kung nana, iso nga, okay, isagsagan anda kanto, ti iyo may mo next week, Kabsat Gemma. Or November Rain, itinagan na iti Facebook. Iti request mo, nga dita den nam, awan, nagpasulag. Dati siguro ti mauding sonata, para iti mo na nga paset.
iti programa ta. Ay, dalaunay nga pasakalya ka. Wala. Nga, mabaling ka nga ibata na. Nagkaroon ka to ti sarili mo nga programa mo ta. Ejay o nagtiban nyo Kadagiti ako, managpulagid. Iti basol. Tay naramit kumet amin pagragsakan Ngemanyat insabad mo sinagtamlaeng to'y puso di mo inilalanapod mo nga ayat ko Karin kaniya ingka tinalikudan martir a pusok na ikalang anya pa iti serserbina nasamit alangen-langen ta awan amuk anak ka basulaken ka ditaden na awan nagpasulak tay naramid kumet amin pagragsakan ngemanyat insubad mo sinaktamlaeng to'y puso di mo inilalanapod nung ayat ko karin kanya ingka tinalikudan martir a pusok na ikalang anya pa iti serserbina nasamit alangen-langen ta awan amuk anak ka basulaken ka dita den na awan nagbasulat tain paay ko amin akabaela dita den na awan nagbasulat sikat ng perdi ng waswas ken ni ayat ng keltay kadagiti arapaan Aha, nga ro, dito yung timodi nga sunatan may para ito mo napaset. Ket good din mi manin apo ti Facebook live me. And antabayanan nyo lang ti panagsublimin ito man ti tangatang tapno. Mga bakante ti Facebook. Tangamin no, agpatalas taasan, nagpumanaw tamo dito ipailaan. Ayan. So, until next live me apo, tamtama basit. Ayan, kanituloy mo ti kumansyon balong. Dita den na awan nagbasulag tay naramid kumet amin pagragsakan ngemaniat insubad mo sinaktamlaeng to'y puso di mo inilalanapod nung ayat ko karin kaniyak
na tinalikudan, martir a pusok na ikalang, anya pa'y ti serserbina, nasamit alangen-langen ta, awan amok, ang nakabasulak ken ka. Dita den na awan nagbasulak, taim paay ko amin, akabaelag. Dita den na awan nagbasulak, sikat ng perdi ng waswas ken ni ayat, ng keltay kadagiti arapaap. Okay, that's it. And thank you so much, Manang Aileen, for watching. And editan na po nga good minti mo na nga pasete programa. Kitagsubli kami with more songs and more dedications.